tere kõigile, mina olen Morten HD Team Gamingus ja täna ma teen Five Nights at Freddy's ühte. Loodetavasti ma teen teise üle ära. Ma kohe nüüd ei tule. Pean kohe muretsema. Lihtsalt kuulame natukene põngaid. Hello. Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though. Okay, so, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Oh! I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views. And those blind spots have to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door lights. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Mida? See lõpetasid juba või? Okei. Issake. Oi. Nii et sa oled läinud. Jaa, sa oled läinud. Head uudised minule. Foxy, palun, ma tõesti palun sind. Palun ära tule välja. Issand, kolm. Oi. Kaks ja ma olen ohtlikus olukorras. Väga ohtlikus. Palun, kas ma saaksin kuidagi nüüd kerida? Ma ei taha, et nad jumpscare'i teeksid. Ma üldse ei taha. Joo, Freddy. Kus on see Chicha? On ta? Seal? Chicha. Tule, Part. Pardi ausõna ma ei taha sinuga midagi teha, ma lihtsalt saaks teada, kus sa oled. Chicha. Appi. Issakene. Oi.
40%. Täiesti jama. Issake, appi. Jumalast, see oli kohutav. Vaidi, kas ma... Okei, ma proovin uuesti. Oi. Appike. Appi. Ei ole. Vai. Ei helistä enää vai. Ma oleks pidanud seda ukse kinni panema. Nüüd. Okei. Tahaks Bonnie. Sa ei tule seal mitte mingil juhul. Robboi. See sinu rõvedad jumpscare on ka ei lähe. Ei. Ja teie jääge sinna, mul on Bonnist nii piisavalt jama. Jumpscare oli... Mitte! Sa ei hirmuta mind. Joku. Jääge sinna. Bonnie on praegu mu ainuke probleem. Minema. Palun sind. 70%. Lõpuks on siit. Okei. Praegu pole vist tõesti midagi, mida muretseda. Vähemalt nii hull pole probleem. Oli. Bonnie! Bonnie! Ma palun sind! Kas... Kaamine. On sul probleem minuga või? Vaadake! Need tüübid vaatavad minu poole. Wow. Enam ei vaata. Nägite või? Nad vaatasid just minu poole. Bonnie, sa oled näinud. Oi. See on hirmus. Nalja teete veel. Kell on 2 m ja mul on 50% energiat. Kohutav. Tõesti siit ära minna. Aga ma ei saa. Päriselus, kes tahaks siin töötada? Ei ausalt. Bonnie. Bonnie vanasõber, palun ära tee seda. Tean, et sa oled hirmus. Sa oled vägagi hirmus. Lihtsalt kao minema. See on see, mis ma palun sult. Kao minema. Otse kohe.
muidu ma löön ukse sinu nina all kinni. Sa oled tusutatu. Oleme 39% naljadede. Tšitša. Mul saab energia otsa ju. Pane ukse kinni ja ärme tee midagi. Ei, mul saab see energia kiiresti otsa. Nii. Vähemalt pole tema asi. Tšitša. 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 Oi, jou. Tšitša. Kus? Väga hea. Aga kas Tšitša on... Kuidas sealt pole? Kus on Tšitša? Mis müsteerium? Siin sa oled. Purjambad on ilmselt. See on hirmus, vägagi hirmus. Ma ei taha seda enam mängida. Kui ma selle üle alan, siis... Ma lahkun siit. Igaveseks. Oi, appi. See on ilmselt kõige ilmsam mäng eales. Lahkun. Kaduge. Ei. Hoidke must eemale. Hoidke eemale. On siin keegi? Šamponi. Tõesti sõime. Oi. 4 jääb ja mul energia on otsas. See on jama. Appi. Ei ole. Freddy, ma palun sind. Paista siit edasi. Palun, Freddy. Palun, Freddy. Freddy. Ei. Freddy? Okei, mul aitab. Ei tee täna edasi. Tänan vaatamast ja head aega.